katika county ya Kisii singo kumenya bina niga babwatani abo bagendete gweso kyabene nabo igokurwa ogosira gukia ase aborkiwa elyokoeneke bunango kyane bale ebitango ebibikoirani kisemi magega litkolia rero niga babwatani baba gweso kyakurwa ase kyombegia Joshua Nyarechi Foundation ase baba kurwa obokonyi gukia ase skuru yoboroso ya Nyakanda DOK nabo igo ase skuru ya Nyagiti ase abanyaruka baba koegwa ebitamba byobochenu nabo igasensemo yabamura koegwa ebikoroto muri kicho daipo nasanya namange Asenchera yemo yokoenekya nga kerengo gichisemi gochia sabaroki wabe skuru aongo segetwere anene umwana umunyaruka imeye wodi ya Munyerero byogotoka ebunge ya Kitutu chache North nigo banyara konyoro bokonyi webitamba byobochenu ase omusamario muya obwato moyo bwugwancha rere turase skuru ya Nyakanda DOK twaretera abana bisikie bitamba byobochenu na abana bari batari kwenyara pi twabaretera ibikoroto na abana bari abake twabaretera chichats chiri batabwati lakini asiri tukolyara nere nirimbiye munasenge ncho mwabanyura ase chichat and the next time ngo sawa. As you know etamwegere very short ndota itibana nyaroka buna wa class 8 kose grade 6 babereka on asinginjo yebitambo iba miseti Gosangarega taseni kya Ndizi TV ni gaboro kigwa kurwa chiskuru choboroso banyara kogokera umurubilyo yo asebate banga nigo banyarire kunyorwa Tunawashukuru sana Joshua Nyarechi Foundation kwa kutuletea sanitary towels na kutuletea viatu ambao kwa wale watoto wenye hawajiwezi. Sisi wasichana kuna wengine ambao hawajiwezi kununua hizi sanitary towels, unapata wanatumia vitambaa, but sasa umetusaidia kutumia hizi and may God bless you all. Boigoni go banyara kwerera gati yari abagenderete gwetera aso kuburwe bitambaa byobochenu kubwatekana nobokonga kubugima aso chinka vitambaa ambazo anavaa unapata kukama na moja, sometimes I dry up, anavaa ikiwa wet, anakuja nayo shule, then hauko tayari but unapata imetoka tu. Umwalimu manene kurwa skuru yoboroso ya Nyangiti DEP amona Nyakanda DOK primary Boigoni go banyara kogokero murubiro yogana goyo koboko asebate banga abana baba banyaruka bali wakurwa chinka chitali kwenyara nigo banyari kunyurwa na konyora obokonyi. Kuru for the concern of the girl child and also the girl child education. Asanteni sana for your Santa towels ambao mtupati watoto wetu. Pia ni asante because the foundation also ensures that mtu anasome ili anaye pia aje kuwe mtu katika Kenya hii ya leo. Noma wakoma nene mogogete musado ino gwenyencho na ile moro sagocha tumeshukuru sana. Kwa hivyo nimeshukuru sana kwa kutupatia the charts. Na nasema chart ambao mmetupatia itaanzia kuwasaidia watoto kuanzia chekechea mpaka kidato mpaka daraja ya 3 grade 3. Ekyombega Joshua Nyarechi Foundation nigo bago basanga eganga ya benene yomurubiro yoiga anene bukomerekera abana bali bakurwa chinka chiri chitali kwenyara kati so Joshua tuwabaire bitamba ninde bono ntoma itinge bitamba bikibiri ko bayishwa babaire school full time umusekretari yo chukomisi class igoro ya ebitamba ebya sanitary towels ngendo bekogera to koraiga kunabonega muroche wo ujumi ya Kenya gendete gupanda bayiboli mbako ya kibese baguchikuda bana bicha ebitamba byobochenu na kieko garatoko baleterega to basist abayiboli yagera batware dukoro kuri relief abana banyaka babaguki class mama tuponse basome mbako missed classes chakira bono ila class 8 bachobere kwa ile school basoma bale so ama soma ujuka babona full time no ana ama demo aba ujuka kora bakabachikuita because they are not going to miss any lesson in school. Onkori pateria egataseni kya Ndizi TV kurwa se ward ya Munyerero egotoke bunge ya Kitutu chache North imenye county ya Kisii elitaliane ndipon asanya